Hi. Ngifuna ukufakela ibonus. Okay. Ngifuna ukufakela ibonus yento eyodwa. Kuba baba labantu abanamapipi amancane. Yes. And kulento engihlala ngikhohle ukuyifaka like every time. Ukuthi before licabanga ukwenza ucansi, anti before licabanga to make love, before licabanga ukwenza itofu, umuntu kumele ageze. Asigeze nini bakithi? Asigeze nini impanga eyanuka, amakhwapha ayanuka, imlomo uyanuka. Yazi ayikho into ebuhlungu njengokuheva lo muntu onukayo ongagezanga. Like yasola ukuthi even ufuna ukusebenzisa ama lips akho noma ulimi, umuntu wakhona uyabe baba everywhere nje. Hygiene is very very important. Ngeke nje libe le good sex life lingale kungagezwanga. Ayakuvumi lokho. Akuvumi nje. Sivuka kusasa abanye sebehuda. And enye into futhi abasitshela yona ezibhedlela ukuthi before umuntu oyindoda efaka ipipi lakhe esithweni sakho sika mama kumele abegezile, because ngezinye izinto ezibangela icancer zona lezo. Ezinye izinto ezibangela icancer okukhulu, because umuntu utshona lapha kugcwala into eziningi, umuntu ehamba etoilet ayechama, maybe sometimes lama infections, kuba lama discharge, kuba lani and qeda lapho umuntu wakhona akagezi. Ucabanga ukuthi idotela leyana esuka kuwe the whole day iyanga. Nxa wona uyatshona nje utshona ufuqekile, khapha kuyakushisa. Utshona ufuqekile, ipipi lakho litshona lifuqekile lapha. Liginqa lenza yonke into, uyachama, wenzani. Ngapho uphinde uyenza ucansi olungavikelekanga. Then usuphonga uyasungena. Hayi guys, asizithandeni. Akula muntu ofuna ukuza umuntu obabayo la. Asizithandeni. So yes, kompana ubaba la mina ngiyathanda ukuliblaga like. Yazi nxa ngikhuluma ngendaba lezi anti ngiyalizwa igazi lami so labe ligijima lishisa and stuff. Awona. Oh just nxa ngikhuluma indaba lezi so umoya uyakhululeka, ngiba happy because into yadalwa uNkulunkulu ukuthi siyenze anti noma sometimes siganga siyenza singachadanga and stuff, but into yadala kwathi wazalana nini liyanda. And ukuzalana nini khona okukhana ukuthi lenze missionary kuphela. Hayi, leyo sizayikhuluma ngelinye ilanga. Lengikhumbuze before le subscribe, le like, le comment, le share liyana sizayikhuluma linye ilanga. Style and stuff. Yabo. So istyle sokugcina ekade ngithi ngizalilethela sona esimnandi esijuice ekukhotha. Mkhothe man. Why wena ungafuni ukukhotha? Mkhothe umuntu wakho. Ani umuntu wakho wena. Yes, umuntu wakho. So ulalilungelo lokuthatha umlomo wakho ufake komphana. Umkhotha. Lo umkhotha wakhona mkhothe kuhle. Abantu abazifundise guys ukhotha, lizifundise into lezi. Lizifundise into lezi. Ngeke ukuthi ukhotha umuntu umgcwalisa amathe. Kufanele ukuthi ukhisa umuntu and umgcwalisa amathe. Hayi, usebenzisa ulimi lwakho nothamathi akho. Lusebenzise kahle ulimi lwakho ukulufaka komphane embobeni lapha. Lokudlalisa ibhinzi liyana ngolimi lwakho. Lokuyibamba nje ngolimi so uyidonse so like uyimunye. Yabona into yangikhona. Elizifundise khona lokho ukuthi umuntu ukhothwa njani. Nokuthi ugcwalisa umntwana abantu amathe. Lapho ngokusuka sesegcwele yena nje sesethonta, uthonta amathe akho. Hayi, kathonta ukuthi wena ngomthontisileyo ngoye omchamisileyo, ngomskwetisileyo, not ukuthi uthonta amathe akho. Umkhothe. Iyo nje ibonus engikunika yona lamhla sihloko. Umkhothe umntana wabantu, umkhothe umuntu wakho. Faka ulimi lwakho laphana umkhothe. Of course egezile, la ugezile, la xuba lonke.
asifuni abantu abavuka kusasa sebela amapere lapha ngenxa yokuthi bona bayenza izinto bengagezanga. But anyway, love you so much. Lingakhohlwa ukushiya ama-comment khona lapho. Otherwise ngiyakhalala.